Saungut ki Runar kila syakem halor kejing kenok don keti bandawa pisa na uwe ubriu ubampat penpau kerteng daki pulit. Na madan reting shilong. Ki saungut ki bala syakem haki pulit kidai ki bala tip kerteng kum ugarnet Gideon Kongwir lai posnem bat uker shan bor lingdo lai puprasnem ki badi kedukot ki HNYM. Ki weipat ki long utaunan jam David Singh sapwesnem bat unarindra kabrambam at pukandai snem karta. Katkum kekerwo an Superintendent of Police ke East Castle Hills haka pratarik nailar uwe ubriu ula phone ni unong ujor bat dawa pisa hadu shipholak. Hadien kani kila yai phone bandawa ban ay ketika shipholak tingka. Hadien ba unong syak dawa pisa shimla kongu. Uta unong phone bat arngut ki Runar kila let prong hayeng jong u haka atpau tarik nailar haka por hanyo biji janmiet daga jingtmu bandawa pisa bat namar ba ubah syak dawa don hayeng. Kita ki Runar kila Byrngem berset yaka Khun kentai ke badon hayeng. Halor kani hadien balayo ya kejing ujor hakar pusau tarik nailar ki pulit ke Madan Ting Police Station kila penong ya kejing toket bat lakam sendan ya kita ki saungut.